Da biste formirali oblik usana, prvo olovkom iscrtajte rub. Da biste dobili pune usne, olovka se stavlja iznad ruba usana, a da biste dobili tanje usne, olovka se stavlja ispod ruba usana. Zatim kistom s plastičnom dlakom nanesite ruž, prvo tamniji, a onda svjetliji. Nakon nanošenja ruža, prislanjanjem maramice između usana, uklanja se višak ruža kako se ne bi preslikao na zube.